Immaginari de vonni unu pisittu a intre un'iscàtula, cun unu pagu de velenu. Su velenu est serrau a intre un'ampudda chi tenit una probabilidade de si segai de bottu. Duncas, su pisittu tenit una probabilidade de essi vivu e una probabilidade de essi mortu. Finzas a cando s'iscàtula est serrada. Sa cosa stravanada est chi, cumendi cu is particellas trobilladas, sa teoria si narat chi s'istadu de custu pisittu quantisticu vivu o mortu si depit descriri cun una unda de probabilidadi. Chi si narat ponnai chi est 50% vivu e 50% mortu. Ma cando s'oberit s'iscàtula su pisittu depit essi o vivu o mortu, no? Totu in unu momentu s'unda de probabilidadi collassara in unu dei dus status possibilis. Aici rinnanta. Ma accadessidi a totu is particellas. A innantisi de su collassu, a innantisi de fai una misura del su logu in ue esti, calincuna particella esti in donni a logu, ma vinzas in nisciunu logu.